Kaya kumnaziriba Manipur Pradesh Congress Committee ki President Sri Kisa Megazan SIS local sing Prince amasung media ki marupang sing punaba lengsin biri bai kai kumnaziriba PCC ki President Hanagi PCC President Deputy CLP Leader Koigi Hanagi Speaker Sri Lokeshwar Dr. Loken Lengsin biriba dai lengsin biriba office bearer sing PCC ki Akoina ngasi press media ki marupang sing unazariba se Leiriba state government haibatare hoji BJP led government haibatare masi संविधान की भारत की संविधान की provisions aduga articles mayam punna maksingsi loina violate tauba haibatare democracy satpa lepa amada संविधान ना state to da piriba tobam thokpa thabak mathau sing haibatare masi amatta illaga chattaba tauning bada tauba koiki संविधान ना पीबा haibatare constitution na पीबा article 174 aduga संविधान की मखादा सेमिबा rule of procedure conduct of business बदिगे rule number 17 ने द पीरिबा सही amada calendar year amada haibatare calendar year si hujik loiga dore no calendar year amada yandrabada democratically elected government state assembly se yandrabada ahum lakti not less than 3 times session hamgada bani haina piriba संविधान की आर्टिकल सिंह असी लोइना वायोलेट तौरगा कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 174 द पीरिबसी होमलक हाइबदी बजट सेशन अमा ऑटम सेशन अमा विंटर सेशन अमा मसी हानगी बजट सेशन कोई फंगरे अदुगा ऑटम सेशन फंगरे विंटर सेशन से जागी पार्लियामेंट सेशन जो अदुगा अतै स्टेट सिंग सेशन जी लोइना विंटर सेशन जी लोइना अयामबना फमनबनी अदु खोई मणिपुर गिदी हौजिक मसी फमननब सोमोनसु तौबिदे अदुगा फमननबगी प्रिपेयर तौसु उदे कैलेंडर ईयर दि लोइगदोरेना